humni raayyaa ittisaa yookaan Tigraay Defense Force fi akka mootummaatti fi akka uummatatti akka sabatti humni isaan qaban confidence ofitti amanamummaan isaan qaban eessarra gahee jira haalli Abiyyi fi confidence Abiyyoo eessa jira ka jedhu kana addaan baasanii beekuutu barbaachisa. Muummichi ministeeraa haasawa naamana haasawa guyyaa dheengaddaa Dabratsiyoon godherraa ka'aniiti Daani'el Kibrat Faan walaloo iskiriptii barreessanii guyyaa kaleessaa gama tiiviitiin sabbar seenaa jedhanii ibsa ejjennoo lola dhaabnuu baasan jechuudha. Kana jechaan maali? Dabratsiyoon dheengadda maal jedhee yarattu? Abiy Ahmad waraanni isaa guutumaa guututti dhumee jira jedhe. Humna poolisii humna addaa maali jedhanillee daaraa goone jira. Birgeediiwwan guutuu daaraa goone jira jedhe. Kana booda warra torbaan takka leenjii torbaan lama fudhatee dhufu akkamitti nu loluu danda'a? Namni muuxannoo waggaa meeqayyuu qabu birgeediidhaan kumaatamaan bataallaa quruccaa kaan boojinee kaan to'annoo kenne jala oolchinee biyya arrabannee kaane har'a bakka duubatti hin deebine irra keenne jirra. Waduwaalaa inni manni malleessu darajaa laa darsenaallee ka jedhe namichi jechuudha. Kanaaf har'allee wanni ana asirratti siin jechuu barbaadu tokko maalidha? Ibsii inni dheengadda baase. Muummichi ministeera Abiy Ahmedii fi Biltsiginnaan jaalatanii osoo hin ta'in dirqamanii nu wajjin marii geggeessuu qabanii jedhe. Marii geggeessuuf lola dhaabuudhaaf jechuudha. Lola dhaabuudhaaf ammoo bu'uura lafa kaa'ameetu jira qabxii 6-7 jedhanii jechuudha. Bajanni uummata Tigraay irraa dhaabbate daddafee akka gadhiifamu gargaarsi akka seenu telefoona bishaan yaala waan hunda waan silaa bu'uuraalee misoomaatii fi ilmi namaa tokko jiraachuuf wanni isa barbaachisu tokko ulaagaa kana Abiyyi guutuu qabaa jedhe. Abiy Ahmad nuuf yaadetii miti kan biyya san keessaa bahe silaa yeroo qotee bulaan itti qotatuyyuu dabree jira jedhanii dabree coro akkas jedheman Geetaachoo Raddaallee akkas jedhanii injifatamanii akka ba'an ibsaa jiranii jechuudha. Ammallee ammoo nuti naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessa seennee jirra. Bifa nama gammachiisuun socho'aa jirra. Yoo Abiyyi gattaa'ee dirqiidhaan nu wajjin kan marenne taate Abiy Ahmad kokkee isa qabnee akka inni nu wajjin walii galuu goona yookaan ammoo inni damassisallan daaraa isaan goonaacha isaan goona jedhe. Ibsi Abiyyi tadhumaa maaliif isiniin jedhe? Humna akka kaleessaa mootummaan Abiyyi qaba. Meeshaa raayyaa ittisa biyyaa bara biyya Itoophiyaa jedhamtu tiksu biyya Itoophiyaa jedhamtu waardiyyaa ta'ee abukaattoo ta'ee meeshaa eegu taankii fi marfii har'a akka jiruun TPLFitti as rakkabe jechuudha. Afaan Somaaliitiin agartanii miti afaan Somaaliiticha viidiyoo rabu guyyaa kaneessa agartanii miti. Uummanni gara inni baqatu ajajoonni waraana dura baqachaa jiran gulufanii jechuudha. Gara jaraa osoo hin ta'in gara Finfinnee baqachaa jiran. Ajajaan waraanaa baqannaan waraanni takka harka kennachuu eegallan biyya kamuu keessatti dhumatteef mootummaa saniif caasaa raayyaa ittisa biyyaa saniif. Waraanni takka harka kennachuu yoo eegale ittuma fufa hin dhaabatu. Waraanni takka diigamuu eegale hunduu ni diigama. Kanaaf waraanni biyya guutumaa guututti diigamee bittinnaa'ee jira jechuudha. Abiy Ahmad dhaadannoo fi ibsa ejjennoo har'a baasee kana silaa yoon baasuu qaban ture beektanii gaafa raayyaan ittisaa Tigraay keessa jiru warra TPLFiin booji'amee jira marfamee jira dhuunfatamee jira jedhan san galgala san baasuu qaban ture jechuudha. Abiyyiin kaleessa waraana Sumaalee yaamee diroonni Dubaay yaamee humna special force commando Eertiraa itti naqee raayyaa ittisa Itoophiyaa guddaa san kan Afrikaan sodaattu san guddicha South Sudaanii dhaqee nagaa kabachiisu, Rwanda dhaqee nagaa kabachiisu, Sumaalee dhaqee nagaa kabachiisu, biyya isaa bira dabree biyyoota ambaa dhaqee waraana raayyaa ittisa nagaa kabachiisu hundi itti ergee itti bobbaase special force naannoo Amaaraa itti bobbaase humna commando federal police biyyattiin qabdu caasaa meeqa jechuudha. Sumaalee, Dubaay, Eertiraa, Makalaakaa, raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa, poolisii federaalaa, humna addaa naannoo Amaaraa, milishaa Amaaraa, achi booda milishaa naannoo Oromiyaa, ka Dabuubii, ka Sumaaleeniis akkatti baqachaa jiru gatan humna 10 caasaa waraana 10 jechuudha. Caasaa waraana biyyattii silaa eegu nagaa biyyattii 10 uummata itti bobbaaftee hin danda'in as keessaa nuti irratti Dubaay irrattee jirti, Sumaaleen irrattee jirti, Eertiraan irrattee jirti,
ሚሊሻን ናኖ አማራ ዱቄት ነው ፌደራል ፖሊሲን ዱቄት ነው መከላከያን ዱቄት ነው መርቱ ሀሰራ ዳራ ተይረቹ በሰማይ ላይ የተበተነ ዱቄት ሀርዳ አብይ ከነ ሁንዳን ኢሳን ደደበ ሀርዳ ሞ ኢሳን ከነ ሞውዳፍ ኢብሰጀኑ አከና ባሳ ሞቱማን ኩነን በለ ልቡ ኢልማን ኦሮሞቲፊ ልቡ ኡመተ ነገያ አከ ኢኒ ባላ ገላፈቹዳፍ ደሙ ጉያ ከሌሳ ቢቢሲን ሲኤንኤንን ሮይተርስ ሚዲያለን አዱኛ ሁንዲ ከባሳ ጅራ የክተት ጥሪ ሰጀዱ ከነዩ አፋን ኦሮሞቲ ክተት ጀረኒ በረሰነ ክተት ጥሪ ፍቀተ ይበሉ ሎለ ደሜ ጅራ ጅራ ኡመት አከና ከነቱ ብየ ቡልቻ ጅራ ይቹ ከናፍ ሞቱማን ኩን ጫሳ ወራነ ብየቲን ቀብዱ ሁንደ ዲጌ በለሰ ዲነገነ ሲያሰረን ከም ብየ ኢትዮጵያ ጀደምቱ ዲጋጁ ሞቱማ ሲላ አራከ ሾሮር ከሰት አዱኛ ረት ይመተሙ የኮተ ጉርጉዶ ብየሰን ከሰት ራወተ ከንገርተ ብርመዱማ ብየቲ ጋጊ ከሰገጀ ሞቱማ አብይቪ ስርነ ብልጽግናቲ ከና አመራ ከና ፍረዳ ስቲል ነው ብየ ከንዲጋ ጅሩ ከን ብየ በርበዴሳ ጅሩ ከንደርገጎታ አንጎሳ ተክቲ ዳፍ ጀደ አንጎቴሶ ተክቲ ዳፍ ጀደ ኢልማ ምስኪነኒ ፍጭሲሳ ጅሩ ሞቱማ አብይ አህመድን ዱርፈሙ ሞቱማ በራዲና ሞቱማ ብልጽግናቲ ከና አመራ ከና ፍረዳ ከና ኩፋቲን ብልጽግና ኩፋቲዳ ከና ቦደ ደቢየ ብየ ነራበቱ ከነ ቦደ ደቢየ ሞቱማ አከብት ከነ ደረጾን ለደ ገደስ ይመ ሎጂክ ይማኑ ሲኑ ያዳሜ ወራኒ ሙጠኖ ወጋ ኩደን ዲደመቀው አቲ ወራነ ከሰ ጉደቴ አቺ ከሰቲ ዋሜ ቀበረቴ ሙጠኖ ሉላ ተኡቲ ገውምስ ስፖርቲ ለንጂ አዳዳ ቀበ ሐራሞ ደርገጎ ፉዳኒ አረ ደርገጎታ ኦሮሚያ ከሳ በከ ሁንዳ ጉረኒ ባይኒ ሱራ ዳን ኢሳናራ ኢቲቪ ፊ ሚዲያሌ ገረገረተ ከዲሰ ኦቤንራ ገዲሰን የትም አይደርስም ዲሽቃ ነገርተኒ ዲሽቃ ገርተኒ ቢዲ ጋራ ጉባ ዳበተ ዲሽቃ ቶክቻን መከላከያ መቃሪያ ቱረ ገገገገገገ ጎቻ ወራነ ራያ ዲሳ ቢየቲ ዳሜ ቃሪያ ቱረ ይነገረ ቶኮመቱ በርነ ማለማን ዲሽቃ ድሬ ከነ ከሰላል ነማ አካ ማራቶኒ ወር ጉልፉቲ ድሬ ከሳሪ እንጀቹ ቱምኒን ለማል ጌታቸው ረዳ ደንገደሲ አይሰሙም እንደገተኒ ተኒን ሎሉኒ ኑምበርባቹ መርፊ ማለማ ሰዲ ቡም ቡም ትጎናን ዶይ ሰሳቲ ፊር የባቱ ዳን ጉልፍቴ አዳፈባሲ ብረገልቲ ተኒ ወጂ ሎለ ሰኑ ይደበር ወረ ሙጠን ኖቢ ለጂ ወራና ቀም ነው ወጂ ሎለ ሰኑ ይደበር ሉቲ እንዳበኑ ጀሪ ኦልሬዲ ስትራቴጂ ቤከን አከሚ ተከሎላም ቤከን ኮረምታ ወካን ጋር ጨብሶት እንደንደን ሚሽጊ ጉርጉዳ ቀበቹላን ላሊበላ ሉተበር ማሊቢ ደንገደለሲ ትበጅራ ለፍ ወልቃይ ቲቪ ሁመራ አመቲ ዋን ቆጴፈኑ ቀምና ዋን ቆጴፈኑ ጋፍ ቆጴፈነ ዱፍናማ ሐለቲን ሲጨብስኑ በይና አራሞ ዛይስ ፈልገነው ሐራ ፋሪቢ አሲንጀቹ ሁምና ሲንጅሩ ዳራ ወተቆረን አብያማ ሁምና ሰለች አይሰቢዳ ፊንፊኔ ጎዲና ዳና ነው ፊንፊኔ ፊታ በዛ ጋር መንገድ ይከፈታል ችግር የለው ሐለ ተውፍታ ተርሲሞ ሎላ ቤት ይር አለሲልቲ ባቲ ከናፍ ዋጅሪ ሙሚቻ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያራ ኢብስ እጀኖ ጉያ ከሌሳ ኢኒባሰ ኢብስ እጀኖ ኦፍ ሰበሩ harka kennu dinna hinjira lubbun nu kesi jirti media ma ETV melala daqiiqa wagadise junta marre biitu kufta jirti motumman injiru kanaf ummata Ethiopia da attention ummata hatuf motumman injira jechuuf sa'a 24 media gubba motumman kun lallaba jira wala magalati jechu kanaf wanni nuti amalle arralle burulle ftani lejennu malida biitus biya san kesatti ittigafatamummaa guddaa kan qabu ummata Oromooti saba Oromooti kanaaf ummanni kenna waan bu'aan qabneef waan gartee saantimii takka qe'ee namaa deemtee duutame lafa eenyu deebisame lafa Oromiyaa tan deebisuuf achi deemtee duuta lubbuu ilmaa Oromoo kan baraaruuf achi deemtee duuta lafa iristee ummata Amaaraa deebisuuf warra nama lafaa weeraru deebisuudhaaf yoo taate malee lafa eenyu deebista biiti takka kan hoogganamtu beekumsaan barnootaan kabarateen tasgabbiidhaan obsaan sabriidhaan waa hubachuudhaan tarsiimoodhaan imaammataan biyyi takka hoogganamti imaammata qabaachuu qabda dippiloomaasii qabaachuu qabda diinagdee qabaachuu qabda hariiroo siyaasaa addunyaa hubachuu qabda addunyaan mal barbaaddi uummanni mal barbaada siyaasni garam deema ka jedhu hubattee sirriitti beektee muuxannoo fi dandeettii fi barnoota ga'umsa okkatti qabaanne taate biyya akka abiyyaa makkana digde jechuudha biyya akka biyya kanatti bitti nesite jechuudha biiti xanqaayii yookaan ammoo raagduudhaan hin hoogganamtu never ever addunyaa irratti agarree hin beeknu raagduun tokko waan sitti mun biyya hoogganuu hin dandeettu
eenyu yaadadhe fir'oona yaadadhe warri quraana kitaaba quraana illee qaraatan hadiisa beekan matsaaf quddusii keessatti illee fir'oonni maal jedhe xanqaayi fir'oon ammaa jedhen nam dhiirri zamana kee kana keessa dhalatu aangoo sirraa fudhataati dhiira guutuu ajjeesuu qabdaa jedhen akkasuma na fakkaata baaybilitti illee kitaaba kamirratti iyyuu xanqaayin kun watattiin yookaan raajuun kun fir'oonni kiyya dhiira dhalatu mara daaraa godhe fixa achuma keessa nabi Allah Muusaan dhalate jechuudha nabi Allah Muusaa haati isaa ajaja rabbiitiin gindorra kettee naayilirra gadhiifte akkasitti jaartiin fir'oona fuutee ilmi tokkichi kun nu xooraa kana guddifanna jettee guddifata akkasitti mootii ta'e jechuudha fir'oona ajaja rabbiitiin ta'e Abiyyi Ahmad ammoo manaama haati ittiin ta'e jira sunuu kijjiba sunuu soba kijjiba du'aa yaadaan qabu abaarsa namni akka Abiyyi biyya jeequ kun nama abaarsa haadhaa qabu malee namni abaarsaa fi eebba haadhaaf abbaa ollaa jaarsa biyyaatii fi uummata qabu akka Abiyyi kanatti hin salphatullee biyyan diigullee addunyaa keessattillee biyyattii isa qullaan qabu ture. Kanaaf raawduunarra Abiyyi maal jetti? Hacaaluun uummata Oromoo si dammaqsaatii giddalau irkixanyaan waan raawduun jettee yoo Hacaaluu galaafate namichi kun. Jawaarfaan borganama aangoo sirraa fudhatanii akkuma firoonan raawduun jedhe san Jawaarfaan Baqqala Garbaafaan bor uummata filannoodhaan si moohe si injifatee biyya tanaa fi aangoo tana sirraa fudhatu waan ta'eef jara tana hidhatti darbii eenyu jedhaan xanqaayi akkuma kana sagalee isaa ta'ee ta'uu baatee nan galchuu bara. I think namichi nama raayiduudhaan deemu jechuudha. Raayiduutu maal jedhan juuntatti zimata. Tashannifaallee maalree warri yarri nabiyaati jedhanii jiran iyyuu cufaafaa. Qabsoon iyyuu cufaafaa Abiyyiin fa'aa eessatti akka galchuuf deemtu kama wajjin arginu jechuudha. Qabsoon deemtu tokkoffaa san kana beekaa sirriitti jaalattanis jibbitanis qabsoon deemaa jirtu qabsoo Oromoon ergatee miti. Abbaa gadaa kamtu naa lolu jedhani. Angoota siyaasa Oromoo kamtu naa lolu jedhani. Dantaa maaliitiif? Qe'ee nutti lolu deeme qe'ee nutti du'a. Kanaaf mootummaan kun mootummaa gabaamatti sirna diina Oromooti mootummaan kun. Diina Oromummaa fi Oromiyaa balleessuuf deemu. Diina qabsoo uummata Oromoodhaa, hayyoota Oromoodhaa, qeerroo Oromoodhaa meeqa galaafatan. Ilma Oromoo addababaayii gubbatti haadha duratti ajjeesaa. Ilmaan Oromoo meeqatu hidhaadhaa bahee ajjeefame. Kan to'annoo mootummaa jala jiru, kan seera jala jiru, kan poolisiin intarvii godhe, viidiyoo gadhiisan argitanii jirtanii miti. Maqaa arrallee ilaala. Maqaa shaneetiin ilmaan Oromoo arrabsaa jira warri bilisiginnaa piippiin. Nuti ammoo ilmaan Oromoo erga shanee jettanii nuti shantameellee hin taane rakkoon qabu. Kanaaf uummanni Oromoodhaa sirna akkanaa kana sirna barnoota qabne amma taayyaa harree faalaan uummata akka taayyaa danda'a fa'aan biyya ganamti. Uummata sammuun qulfii uummata sammuun qabne jechuudha. Bor ammoo yeroon kun haga teessoorra jirtu waan teessoorraa buutu waan ongoorraa buutu sitti fakkaatu. Gaafa ammoo ongoorraa buute eessa abbaa keetii akka seentu arguuf jirra jechuudha. Hundi kennayyuu walumaan jirra keessaa fi alaan. Haga biyya uummata Oromoodhaa haadha Oromoo obboleettii ta'e darartan hundi keessan kafaluuf jirtan jechuudha. Namni kamu ka Oromoo ajjeese ka uummata Oromoo seeraan ala hidhe biyya olaantummaa seeraa keessa hin jirre Oromoo meeqatu manni murtii bilisaan gadhiise hidhatti deebi'e. Abdi jalabdi raggaasaa fa'aa fudhadha. Nuuf jedhanii warra qabsoo irratti umrii isaanii fixan. Koloneel Gammachuu ayyaana fa'aa laala. Ilmaan Oromoo meeqa akka Mammad Dalsisoo fa'aa barnoota baratee biyya keessa turu firii Jawaar Mahaammad qofa waan jedheef har'a biyyarraa ari'atamee biyya baqaa keessa jira. Ilmi Oromoo akkana ta'e jechuudha. Mootummaan kun wanni inni nu godhe waggaa 3 keessatti sirnoonni darban I think waan sirni nu godhan jiru natti fakkaatan. Maaliif umrii kiyyatti sirna akkanaa badaa fi hama akka malee hama nagarre. Biitti takka በግጥምና በስነ ጽሁፍ አትመራም። ስነ ጽሁፍ fi ግጥሚ isaanii achuma mana tiyaataratti jechuudha. Mana tiyaatara hageeffatan malee biitti akkasitti hogganamtu. Biitti takka tarsiimoo fi imaammataan hogganamti. Biitti takka dippiloomaasii gaarii qabaachuudhaan hogganamti. Biyya keessatti nagaa buusuudhaan, tasgabbii buusuudhaan, waliigaltee uummata sabaa sallammootaa fi jaarmoota siyaasaa wajjin uumuudhaaf akkasitti Abiyyi Ahmadiyyeetti jedha. Ashannifaa bircaan addasii caffaraa injifannoo filannoo moo'ee jira. Mootummaadhaa nugusaa naasalaataa maali naa jedha jedhee buluu barbaada. Never ever hin ta'u. Kanaaf uummanni Oromoodhaa maal godhuu qaba?
nuti akka Oromotti akka sabatti maaltu nurraa eegamaa kan jedhu irratti xiyyeeffannoo kennamna jechuudha. Tokko ummanni Oromoo gaaf waa takka ciki takka malee jaalattus jibbitus waraanni bilisummaa Oromootiif waraanni TDF waliigaltee godhaa jira jechuudha. Waliigalteen isaan godhan kun warri TPLF yoo gara Oromiyaa dhufan daangaan kenna daangaa Amaaraati miti. Ka wayyaanee ka manaaman ka Oppidiyoo miti ka daangaa siya Oromoo. Shimallis Abdiisaa deengadda maal siin jedhe. Shimallis Abdiisaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa ummanni Oromoodhaa gabaabatti maalidhaa waraana bilisummaa Oromoo jala dhaabbachuudhaan hayyoonni kenna ka baadiyyaa jiru ka magaalaa jiru ka biyya alaa jirtan leeccalloodhaan diinagdeedhaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaan Oromiyaa baraaru Oromiyaa seef gochuudha. Nuti amma Oromiyaa akkamitti seef godhaa? Warri TPLF Amaaraa akkuma seenan naannoo Oromiyaa seenan. Maaliif bara 90moota keessas kanumatu ta'e ilaalaa. Warroonni Burqaa Zimmitaa haa ta'uutii gaazexeenya Mastooshaa namoonni kitaabota hedduu dubbistan warri TPLF bara 1991 yeroo Wallagga seenan waraana bilisummaa Oromoo waraana guddaa qabaa, waraana hamaa qabaa, waraana jabaa qabaa, waraana cimaa qaba. Moor kanaaf ummata kanaan loluu hin dandeenyu maal godhuu qabna ka jedhuun maqaa isaa irraanfadhee nama maqaa musliimaa qabu jeneraal ajajaa guddaa Shaabiyaati. Isatu jaarsummaa bashimgilinna jaarsummaadhaan akka mootummaa kana wajjin kuffisan abroo mangistin xalaw Itoophiyaan እንዲያስተዳድሩ ነበር akka wali Itoophiyaa tana waliin bulchaniif waliigaltee geggeessanii waraanni bilisummaa waraanni TPLF hayyama bilisummaa Oromootiin Oromiyaa seene kitaaba feetana dubbisa hayyama Oromootiin ala takkuu takka seene ture jechuu yeroo sanitti harallee mootummaan Abiyyi inni dhabaa jarri dammoo baaburaan dhaabatan ay qomu Amaara kililii keessa baanii yoo Oromiyaa dhufan zimbulaa Oromiyaatti defaran qallisanii Oromiyaa seenuun hin danda'amu neefar ever jechuudha. Kanaafuu diilii geggeessite jechuudha. Waliigaltee geggeessite jechuudha. Waliigalteen ati geggeessitu waliigaltee bor akka rakkoo wal jidduutti dhumamne ችግር እንዳይፈጠር biyya tana እቺን ሀገር እንደ ሀገር ለማስቀጠል እንደ ህዝብ ከህዝብ ጋር ተሳስሮ አንድ ላይ እንዴት መቀጠል እንዳለበት እና ይህ ስርዓት እንዴት ከስር መሰረቱ ይሄ ካንሰር መንቀል እንደሚቻልና በምን አይነት አቅም እንዴት ነው የምንነቅለው ምን አይነት መንግስት ነው መቋቋም ያለበት ህዝባችን እንዴት ነው በሰላም እዛች ሀገር ውስጥ የሚኖረው ውጥንቅጣ የወጣችው ነገር እንዴት ነው ማረጋጋት የሚቻለው በኢኮኖሚ በፖለቲካና በዲፕሎማሲ የተለያዩ የከሰረች ኤምባሲው ተዘጋባት ነገር እንዴት መልሰን እቺ ነገር መገንባት እንችላለን ከኑሮ ውድነት አላቀን ሰው ልጅ ከመማቀቅ ከመሳቀቅ ከሀገር መሰረት ከስራት እንዴት ቆሞ ማንንም ሰው በቀዩ ላይ በተወለደበት ቀይ ላይ የቀይ ባለቤት ሆኖ በቀዩ ላይ ራስን በራስ እንዲያስተዳድርና የራስን እድል በራስ እንዲወስን አሁን ምክክር ተጀምሯል ኦሬዲ ኦላፊ ቲዲኤፍን ወሊገልቴ ከለን ይገረን አሰላም አለይኩም ዲኒ ጉዳን ኡመት ኦሮሞ ብልጽግናና ፒፒዳ ኢንተሎኑ ይሪራ ማኒ በር ሰላም ሰልፍ ይረት እንደጅርቲ ሽመልስ አብዲሳ ለሚቻን ጀነሙ ማራታን ምንም ትምህርት ያልተማረ ከጃኬት ይቆፈባችሁ ቤው ከዋንዱበቱ ፊ ዋንዲሱም በይነ ሽመልስ አብዲሳ ደንገደማል ግን ክላሺ ከሰ ዘይት ወለዳ ኦፍ ኮፔሳ ምናምን ተስፋ ቆርጣ እኮ ነው በቃ ሰዎቹ ገቡ መጡ እና ምን እንዳርጉ እኮ ነው ኦሮሞ ከት ክላሽ ያመጣላ ያለውን ከመንጫቀሙ የባህል መሳሪያ ያለውን ለምሳሌ አርሲ ጋር ከሄድን ኤቦፊ ጋቸን ቀሙ ምን አርሲ ኤቦፊ ጋቸን ነመረጉት ካንራ መጨረጉት ዱላ ከሸዋ ላይ ዱላ እየሰበሰብክ በምን በባዶ እጅ ልትዋጋ ማን ይሰማ እንዱራ በት ራስህ ትጋፈጣታለህ ሽመልስ አብዲሳ እትናይማ ሽመልስ አብዲሳ ራስህ ትጋፈጣታለህ ኦሮሞ ለች ደመ ሲሉ እንጂ ሰላም ሰልፊ ያምነ ጀደኒ ፈረዶት ፊደል ያ ሁሉ የመጣው ፈረስ በመንግስት በጀት ነው ያ ሁሉ ፈረስ የመጣው በመንግስት በጀት ነው እዛ ጋር የወጣው በአዲስ አበባ ስም የወጣው ወጣት ኡጆለ ፊንፊኔት ሚዲበጋ ሻሸመኔ ቡሾፍቱ አምቦ ጎዲና አዳ ናኖ ፊንፊኔ ምናምን እንጅራሚት ሀጋ ዳመት እንዳለ የመንግስት ቢሮ የሚሰሩት ሌሎቹም ደግሞ ብር ተከፍሏቸው በባስ በግድ እንዳለ ታጭቆ ነው አቸከዱፈን የአዲስ አበባ ህዝብ ራሱ ወጣት አንድ ወጣት ሄዶ አይሞቱም እዛ
እርግጠኛ ነኝ። ለምን ጂላ አለበታ ባድመ ላይ ሄዶ ረግፎ ምንም ወፍ የለም። አሁንም ላብይ ብሎ ሄዶ ሊሞት አይንዱ ኦሮሞ ሲያታልሉት በመጫኛ ቃላት ሊባል አይንሰማም። የኦሮሞ ወጣት ደርገጌስ ኦሮሞ ተክ በቃ አብይ ዳበት ይሰን ድሬ አብይ ዳበት ድሬም ብልጽግና ዳበት ደምቴ ዱቴ እንዱት ለማን ነው የምትሞተው? ሐረቴ ምስኪንና እናት ማስለቀስ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ለምን አይነት ዓላማ ብለህ ነው የምትሞተው? ለማን ብለህ? አንድ የኦሮሞ ወጣት ደርገጌስ ኦሮሞ ተክ የኦሮሞ ወጣት ምን ማድረግ አለበት? የመንግስት ወርቋል። ኦልሬዲ የመንግስት ተሽመድምዶ ዱቄት ሆኗል። ካሁን በኋላ አፈር ልሶ እንደዋት አይነሳም። ቲፒኤልኤፎች እኮ አፈር ልሰው ተነሱ። ከመቀመቅ ነው ቀናላ ተናግሮ ትክክል ነው፣ እውነቱን ነው። ስንት አይነት የሻቢያ ወታደር፣ የኤርትራ ወታደር፣ የዱባይ ድሮን፣ የሶማሌ መከላከያ ሰራዊት፣ የኢትዮጵያ መከላከያ እንዳለ ብርጌድ ክፍለ ጦር ሳይቀር ኮማንዶ፣ የአማራ ሚሊሻ ምንም ሳይቀር ልዩ ኃይል ኢትዮጵያ አለ ሁሉ ተልቆባቸው እኮ ከዛ ተነስተው አሁን ወደኋላ በምንም ተአምር ሊመለሱበት የማይችሉ አቋም ላይ ደርሰዋል። ስለዚህ ከአብይ ላይ ተስፋ ቁረጡ። አሁን አገራችንን እንዴት ነው ሴፍ የምናደርገው? ቀያችንን እንዴት ነው የምንጠብቀው ነው ቀያችን። ሌባ መጥቶ እንዳይዘርፍ፣ ሌባ መጥቶ እህቶቻችንን እንዳይደርፍ፣ ሌባ መጥቶ ከብቶቻችሁን እንዳይነዳ፣ የኦሮሞ አርሶ አደር ከብት እርሻችሁን በምንም ተአምር ቀየን ለመጠበቅ ከምን ጊዜውን በላይ መነሳት አለበት። ይህን ነገር ለማድረግ ደግሞ በዚህ ሳምንት ወይ በመቀጠለው ሳምንት የሆነ ነገር ሊሰማ ትችላለህ። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? የሰው ንብረት መዝረፍ ሳይሆን ዋርድያ ታተኒ ኤጉዳ መጠበቅ፣ ዘበኛ ሆናችሁ መጠበቅ አለባችሁ። የዳውን ንብረት ማንም መንግስት ወርዷል፣ መንግስት ወርቋል ብለው ሞቱማ ኩፌ ጀረ ጀተኒ ሜሻናማ አካሳምነ አማ እኔ ተናግሬያለሁ። አሞቱማ ኩፌ ጀረ ይሄ መንግስት ወርቋል ብሎ አሁን እነዚህ እንዳለ የአንድ ሳምንት ምናምን እኮ የሚጫኑት ደብረ ጽጌ ተናግራለች እኮ ጌታቸው ረዳም እነዚህ በሁለት መልኩ ነው በቃ ሁለት መልኩ ከለቀቅንባቸው በቃ ባረገሪ ቁጥኒ ደንግጠው እስከ ቤተሰባቸው ድረስ ሮጦ ነው የሚሄዱት። በቃ አለቀ። ስለዚህ ሞቱማን ኩን ይንኩፍ የመንግስት ወርቃል ሞቱማን ኩን ይንኩፋ ሞቱማን ኩ ጀሮ ኩፈቲ ኡመኒ ኦሮሞ ቀኤ ከሰን ኤጉ ቀብደን ቀበኛ ነማ አከሳን ደርገጎ ዳምሰቲ ደበርሳ ፕሊዝ ሀጎል ቤተን እንጀቹ ጫሳ ሞቱማ ሁንተ ደርገጎ ኦሮሞ ተወቹ ቆማ ኤኖጂን ወራን ቢልሱማ ኦሮሞጂ ወራን ቢልሱማ ኦሮሞ ወራን ኦሮሚያት ኦሮሞ ዛሬ የተደፈረው ኦሮሞ ዛሬ በብልጽግና የተደፈረው ልክ እንደ ትግራይ ለትግራይ ህዝብ የቆመ ፖሊሲዮ ከመከላከያ ስላልኖርም ብቻ ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ተከብራና ተፈርታ ለመኖር ከማንም ጋር ተከባብራ ለመኖር የራስሽን መከላከያ ዳበጩ ከብደ ዱመት በቃ በኢትዮጵያ ላይ አይደለም በዓለም ላይ ጥይት ያስከብራል። አሜሪካ እና ራሻ የሚፈሩት እኮ ስለታጠቁ ነው። ሳውዝ ኮሪያ ጩጫ ለምንድን ነው የምትፈራው? ስለታጠቀች እኮ ነው። ጥይት ያስከብራል እንጂ አስልቀም የትም ዓለም ላይ ብትል ጀርመንን ብትመጣ አውሮፓ የፈለክበት ሀገር ብትል ያስከብራል፣ ትጥቅ ያስከብራል። ስለዚህ እኛ የምንታጠቀው ደግሞ ቀያችንን ለመጠበቅ በቀያችን ላይ የቀይ ባለቤት ለመሆን ራሳችንን በራስ ለማስተዳደር የራሳችንን እድል በራስ ለመወሰንና አይ ቀለምሽ አላማረኝም ካልሽ ደግሞ ቹዝ ሰላም ለመባባል ነው። ስለዚህ እኛ ሰላምታችን ደግሞ ከብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር እንኖራለን በፌደራሊዝም ችግር የለብንም። ነገር ግን ባለ ሪስቴ ይሄ ቀየኔ ነው ይሄ ከለኔ የኔ ነው ምናምን ብለ የሚመጣ ወራሪ ለማስተናገድ ኦሮሚያ ሰዓትም ጊዜም ቦታም የላትም። በምንም ተአምር ኢትዮጵያ ውስጥ ለአንዴና ለመጨረሻ የአህዳዊ ስርዓት እንዳይነሳ እንዳያሰራራ ለሺህ ዓመታት ስፓይናል ኮርዱ ዋና ስፓይናል ኮርዱ ተመቶ ተሰብሯል። በምንም ተአምር በምንም ተአምር ሁለተኛ ያነ ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ለ37 ዓመት ሰባብረው ነበር ዱቄት አድርገው። አሁን ደግሞ አፈርልሶ ሊነሳ አሁንም ደግሞ እንደ እባብ ልክ እንደ እባብ አናቱ ቃጭ ከዛ አፈርልሶ እንዳይነሳ ደግሞ እንጨት ላይ ነው የምናንጠለጥለው። እንጨት ላይ ብልጽግና መሬት ላይ አንጥላትም እንጨት ላይ ዛፍ ላይ ነው የምናንጠለጥለው። አፈርልሳ መነሳት ተችልማ አበደን። ስለዚህ ሁላችንም በኩመ ጅሩ ካኔ ብልጽግና ተና ዳራ ጉዱ ቀምና ሞቱማ ኩኩ ፈይር ከናፍ ኦሮሞ በየከስ ይርተኒቢ
ኦሮሞም ብያላ ጅርተን ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጭና ዳበዳ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ሐረርጌ ከሳ ከጋሪ ሶቹ አጅራ ኢንፎርሜሽን ስላለኝ ነው ባሌ ከሳ ከጋሪ ሶቹ አጅራ አርሲ ከሳ ከጋሪ ሶቹ አጅራ ጉጂ ከስ ቦረነ ከስ ወለከ ከስ ሸዋ ከስ በክ ሁንድ ኦሮሚያ ጉቱ ኡፈቻ ጅራ ሁኒ ኦሮሚያ ከሰት አመ ጃረሜ ኩኑ ሞቱማን ኩኑ ዴቢኤ ቶመዮ ሶቲ ፔለፉ ዲስቴ ወራነው ዳቡ እንደነት ኦሮሚያ ከስ ጃረ ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ዳሎተ ከነ ከስ በእኛ ትውልድ የኦሮሚያ መከላከያ ሰራዊት ወይም ደግሞ ወቦ እንደ ዘንድሮ ተደራጅቶ በእኛ ትውልድ በእኛ ሪም ውስጥ አይቼ ሰምቼ አላቅም በፍጹም መወሻሸት ካልሆነ በስተቀር አሁን ትላንትና መንገድ የሚዘጋ ቄሮ ዛሬ ታጥቆ አይዘጋም ቄሮ መንገድ ነው ላብይ ብሎ መንገድ ሊዘጋ አይዘጋም ወሪ ቄሮን ከራጩ በጀተን ሄደን ኔቨር ኤቨር የለም ትግላውን ተርሲሞን ጅጅረም ይገር ተርሲሞን ቀወይ አሁን በጥይት ነው አሁን በጥይት ነው ከናፉ ከነየሮ ጀኑ ማሊዳ ዮ ሂደተ ዮ ተኩማ ቀባተ ዮ ኦፍ ከበጀ ዮ ኦፍ ከበቺስ ተቆፋ ቢየሰን ከሰቲ ሞቱማ ታቴ ጅራቹ ደንዴት ሰበኬ ከበቺስተ ጅራቹ ደንዴት ከናፍ ኡመኒ ኦሮሞ በከጀተኒ ጫሳ ሞቱማ ተዋቹዳፍ ኦፍ ቆጴሳ ቀበኛ ነማ አከንሳምነ ቀበኛ ኡመታ ቀበኛ ሞቱማ መንግስት ንብረት የለው የመንግስት ንብረት ነው ጀተኒ ጉቢና እንቱቂና ቀበኛ ኡመታት የህዝብ ሀብት ነው ያንተ የኔ የሁላችን ሀብት ነው የመንግስት ቢሮዎችን ቢሆኑ ፍርድ ቤትም ቢሆን ፖሊስ ጣቢያም ቢሆን እያንዳንዷ የህዝብ ንብረት ናት በአገራችን ውስጥ እንደነ ሳይኮሎጂ የመንግስት ነው ተብሎ ስለተቀረጸ ነው ይህ ተቋም የህዝብ ተቋም ነው ነገም ተመልሰህ ትገለገልበታለህ ቦርሌ ደቢቴ ኢቲፈየደም ከናፍ ጫሳ ላይ ሞቱማ እነዚህ ወር እባቦቹን ብቻ ሰጂው እንዳለችው ቤተ መንግስት ከሰከጅፍቱ ባቢ ሰንቆመ መለ ካንለን አከንቱ ቅኔ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጭዳዳ በዳ የሚያስፈልገውን ስንቅ ወራና ከና ገርጋርተን ወር ቢያላ ጅርተን ለጨሎደን ማለቀን ያዳን ሐሚሌለን ደገሩ ገርጋሩ ከነከን ኡመን ኦሮሞዳ በከጅርተኒ ጎቹ ቀብደኒ ኩን ድቀመከና ጋፈ ከነ ጎለ ቆፋ ፉርማት አርገነ መለ አብዲ ካብይ ላይ ተስፋ ቆርጦ ሲንጅቹ በርባዳ ባጭሩ ይሄን ነው ማለት የምፈልገው የሮ ብራ ቀበልና ወልት ደቢነ ዱፍና ካራፍጭ ደግሞ አሱመረት ዳ ስንት እንደረሱ ወን ያፈው ከጅራቱ ታቴ ከሰና በሬሳ ናደቺሱ ደንደተንጀቹና ከናፍ ሽመልስ አብዲሳ ፋን አብዲ ኩተተኒ ክላሽ ወለወለዳ ጀሪ ዱፍቴ ጅርቲ እኮ ነው ጫውታው ሰዎቹ መጥተዋል ክላሽ ወልውል ማለት እኮ አዲስ አበባ ገብተዋል ማለት እኮ ነው አሁን እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ፊንፊኔ ውስጥ የትግራይ ሰላዮች እንዳለ ከተማን ጭቋታ አመናችሁም አላመናችሁም ተቀበላችሁም አልተቀበላችሁም በስንሳም መገባት እንዳለበት ቤት መገባት እንዳለበት እዛች ከተማ ውስጥ ምን አይነት የታጠቀ የፌደራል ፖሊስ ኃይል አለ የከተማ ፖሊስ አለ የት ስቴሽናቸው ስለሚያውቁ በፊት የራሳቸው ስለሆነ ኢንፎርሜሽን ስላላቸው ምን አይነት ግቢውን እንዳለ እየተሰለለ ነው እየታሰሰ ነው ዳሰሳ እየተደረገ ነው መጥቶ ብቻ ሰዎቹ ሰላም ብቻ ማለት ስለሆነ በጊዜ ራሳቸው አዘጋጁ ቆጴሳ አከኑ ማዱፈኒ ልክ እንደ ላሊበላ ኦሮሚያ ሲኖር እንጅሩ የሮ ሰላም ከዶፍ ነው ማሊዲ ወራኒ ሀየማ ኡመት ኦሮሞ ትዳለት ከኦሮሞ ፍቃድ ውጪ ኦሮሚያ መግባት አይቻልም ከኦሮሞ ህዝብ ፍቃድ ውጪ ኦሮሚያ ላይ መፈጨት አይቻልም ኩን እንደንዳሙ ይህን ለማድረግ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ወክሎ የሚንቀሳቀስ የታጠቀ ኃይል አለ ከነሱ ጋር ዲል በመደራረግ ወይ ደግሞ ከኦሮሞ ሙራዶች ጋር ዲል በመደራረግ በመደማመጥ ህዝቡ አምኖበት ሲፈቅድ ብቻ ነው ኦሮሚያ መግባት የሚቻለው ስለዚህ አሁን ደግሞ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ማድረግ አለብን በሚለው ላይ ደግሞ መወያየት ሐሳብ መቀየር ይቻላል ስለዚህ ለወደፊቱ ብዙ ነገሮችን እዚህ ላይ ማላወራ ብዙ ነገሮች ስላሉ ነው እዚህ ሚዲያ ላይ ብዙ ነገሮችን ለማየት ታያላችሁ በቅርብ አትቆዩም በቅርብ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ አዳዲስ ነገሮች ታያላችሁ ምን አይነት ድሎች እየተደረጉ ስለሆነ ያሉትን ይሄን አለለም ከኦነግ በኩል የሚሆን ከትግራይ ዲፌንስ ፎርስ በኩል የሚሆን አልናገርም አያስፈልገኝም ለምን ሁሉንም ይኸው በቪዲዮ እያያችሁ ነው በተጨባጭ እያያችሁ ነው ያላጃችሁ ደግሞ ለራሳቸው ዶክመንት አድርገው የሚያስቀምጡ ደግሞ በሺ እንዳለ ወቁ ነገ
እንደዚህ አይነት ውጣ ውረድ ውስጥ አልፈን ነው መተን ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ የደረስ ነው የሚለውን ህዝባቸውን ለማስተማር ብዙ ዶክመንት የሆኑ ፋይሎች እነሱ ጋር አለ። ስለዚህ ይሄ መንግስት እንደ መንግስት ተስፋ የቆረጠ መንግስት ነው። ተስፋ የቆረጠ መንግስት ደግሞ እንዳበደ ውሻ ነው። ከዚህ መንግስት ላይ ተስፋ የሚጠብቅ ሰው ከዝንብ ላይ ማር እንዴት ትጠብቂያለሽ? እንዴት ማር ትጠብቃለህ? ስለዚህ ሁላችንም ባለንበት ዘና ብለን ትልቅ መስዋዕትነት ሳይከፍል ማኑ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው ብልጽግናና ብልጽግና ደጋፊ ናቸው። እያለቁ ያሉት እየተጠበሱ ያሉት ዱቄት አፈር ድሜ እየበሉ ያሉት እነሱ ናቸው። ነገር ግን ፖለቲካ የገባው ኃይል ከማጋ እንደሚራመድ ከማጎን እንደሚቆም ለምን እንደሚታገልና መቼ እንደሚታገል የት እንደሚታገል መቼ የት ሚሊዮን በደንብ ዘርዝሮ እያንዳንዷን ጠንቅቆ የሚያውቅ ወጣት ሰቦንቶት ኦሮሞ ቀልቃሊ ያሉ የት ሄዶ እንደሚታገል ከማጋ እንደሚተናነቅ ለምን ዓላማ እንደሚታገል አብይና ብልጽግና ሲጀመር ዓላማ የላቸውም፣ ቪዥን የላቸውም፣ ሚሽን የላቸውም። ከሁሉም ነገር ነፃ ናቸው እነሱ። በቃ ክተጥሪ ከተጠራ መክተት ነው እነሱ። ክተጥሪ የጠራው ማን ነው? የአማራ ክልል መንግስት ነው። አሁን ደግሞ ከአማራ ክልል ወደ ፌደራል መንግስት አብይ መግለጫ ይሰጣል። ይሄኔ እኮ በቃ ተስፋ ቆርጣ ጠንቋይ እኮ ነች። በቃ ይሄ መግለጫ መስጠት አለብን ምናምን የምትለው ከራፍ ሞቱማን ኩን እንጅሩ አራወን አፋን አማሪፋቲን በኬስ አሴፍ ወሮት አፋን ኦሮሞን በኔ ዱቱ ኑዳ ወቻ ወንጀረኒፍ አፋን ኦሮሞስ አፋን አማሪፋስ ኬስ መካሴ ነው ኮልቻ ሲንጀራ ከራፍ ሞቱማን አብይ ኩፍተ ጅርቲ ብልጽግና የለችም። ታየር እንዳከርማል ቡር ሂላሊና ኮሜንት ታርጉ ኮሜንቲን ከኒናፊ ንቃችሁ ተው። ለምን ኮሜንት ከኒታ ለታየር እንዳሙ ለአንድ ትራሶ ኮሜንት እንዳሰጡ ከነዚህ ጋር ታው ምን ማረቅ አለብን? እኔ እንደ አንድ ሰው ፐርሰናሊ ምን ማረቅ አለብኝ? አገቤት ከብየጅራ ከዚህ ግራ ተታለ ማልጎዱ ቀባ ውጭ ሆብያላ ጅራተው ማልጎዱ ቀባ አከሚን ቀብሶ ዴማ ጁቱተና ገርጋሩ ቀባ ደገሩ ቀባ። ኦኬ አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ጋር መጨረሻ ረት ያመፍታ ሉመረት ይጩ ቄሮን ኦሮሞ ኮሚሽን ቀብሳዬ ቄሮ ታግሎ 5000 በላይ ወጣት ገብሮበት በሺዎች የሚቆጠሩ አካላቸውን አጥተውበት ከቀይ በሚሊዮን የሚቆጠር ኦሮሞ ከቀይ ተፈናቅሎ ትልቅ መስዋዕትነት ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ ከፍሎ ነገር ግን በዛ መስዋዕትነት በዛ ትግል ምንም መስዋዕትነት አንድ ሰው ሳይሞትበት ቤተ መንግስት ተገባበ ነው ነፍጠኛው ይሉ ነው ነፍጠኛ ለየቹ ኑሊያራ ምንም ወሬ ገመሶ ከፈለ ለምን ሐቃችነት የተነካችው። ስለዚህ የማይሆን መስዋዕትነት ከፍለን እዛ ቤት እንገባ። ትላንትና ከፍለናል። ዛሬ ግን መክፈል ያለብንን እንከፍላለን። እንደ ትላንትናው ሳይሆን መንግስት በሚያወራው ቋንቋ ያወራን። መንግስት የሚያወራው ቋንቋ ምንድነው? ጠሽጠሽ። እኛም በጠሽጠሽ እንገባታለን። ፋጤ እኮ ሽለላ እኮ ነው። ፋጤ እኮ እኛ በሞት ነው እኛ በታረር ነው ፋጤ ቤተ መንግስት ገብታ መግለጫ ሲሰጥ ይሄ እኮ ከሞት በላይ ሞት እኮ። ስለዚህ ፋጤ ደግሞ ከተማ ውስጥ ተሸለላለች። ይሸላልቲ መጋላገስ ምሩምሩ ያዙኝ ዝራብ ልቀቁኝ ምናምን እዛ ሜዳ ሲተድ ደግሞ አንደኛ ሮጣ በቃ ቀነኒሳ ነው ለካ አዳሜ። ለምንድን ነው ኦሎምፒክ ላይ ማራቶን ምናምን በሩጫ ወደ ኋላ ኢትዮጵያ ህዝብ የቀረው እንላለን። ለካ አትሌቶቹ ራሱ ጦርነት ላይ ተሳትፈዋል። ለካ እንዳለ በቃ እንዴት እንደሚሮጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚሊሻ የአማራ ሚሊሻ ወይም ደግሞ ልዩ ኃይል ምናምን የሚባለው ለካ ትሬኒንግ እየሰጣቸው ነው። ለዛ ነው እያንዳንዱ ለይሽም እንደ ሶማሌ እኮ ቪዲዮ እየቀዳ አራ በላው ሰዎቹ እንዴት አባታቸው ነው የሚሮጡት እና ስለዚህ ለዛሬ ያልኩትን እዚህ ላይ ፍቋጭ ያለኛል። ብዙም ማውራት አልፈልግም። እውነት ያሳዝናል። በአንድ ዓመት ውስጥ የሀገሪቷን መከላከያ ዱቄት፣ ኢኮኖሚ ዱቄት፣ ኤምባሲ መዝጋት ማለት እኮ ደሞዝ ለአንድ ኤምባሲ ለአንድ ሀገር ኤምባሲ ለኬኛ እኮ ኑሮ ከኢትዮጵያ እኩል እኮ ነው። የኬኛን ኤምባሲ ዘጋ ማለት እኮ የለህም ማለት እኮ ነው። ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፈርዳል።
ምን አይነት ኑሮ እየኖረ እንደሆነ እንዴት በልቶ ጠጥቶ እንደሚያድር ያውቃል። በደንብ ጠንቅቆ ያውቃል። ህዝቡ ሰልችቶታል። ታሎ የሚሄደ ሁሉ በአንድ መድፍ መጮት አይቶ ያውቃል። ሲሰለጥን በምንድን ነው የሚሰለጥነው? በክላሽ ነው። ጠሽ ድሽ ድሽ ህፃን ልጅም እኮ ይተኩሳል። ደስ ይለዋል እኮ እዚህ ፈረንጅ ሀገርም ያሸንጉልት ሽጉጥ አለ አይደል? እሱን እኮ ህፃን ያስጨዋል እኮ። እዛ ስትሄጂ ግን ትክክለኛ ጮን ነው የምትሰማው። ትክክለኛ መድፍ፣ ትክክለኛ ታንክ፣ ትክክለኛ የብሬን የዲሽቃ የላውቸር ጩኸት ትያነባሲ ነው። ወይኔ ወይኔ እናቴ ባልመጣው ወይኔ ወይኔ መልሱኝ ጋፈት ጀቱ ይሉ ፈየቹ ከወረደ እስሪት እየነገርኳችሁ ነው። እስሪት ወሰይኑ ደምተኒ ወንዲ ቦተኒ ፊ ሐረከ ሰማቲ ከሰሞች ስለይቶ ኮንጅሩ ካራፈ ከነመረት ጎለባ ነጋከ ሰነገረዳ ገረቶማ